Akariba mubukuro nibonanetio kwabo kumania na ndaracha yendirani mwerene yonaka arenediretio kunuka ruina kumania na mburene ne redreta igeta na mbere kura muntu mona kwete akigere kuna dachara ne ndeba kromba dirikari batedie kudiria kana kubwedia dachekenda kubebania na mogwati yange muno muno kaitene kane ndichukuru chimbaro yakururwa Samuel Geshman nanderoi Bwegitwe bure ogwati bonene kire atomeri bandagacha ya muro wanthirani ntere cha mubukoro wadi ya mugwe nyuma ya ndagacha inu kwambiria kuonania dalili cha utweka ugu inyuma ya Calvert ireiro thete ndagacha ino kuingwa imabwera marujirwa mugu ararira mbura yurete inene rujiruru guturuka ndagacha ino na wikira utorobwa agendi ogwatini Sande anto baba rujirwa atakarire baba parabara watuweka for 4 hours utemo muntu aguma mubukoro athie taoni na gutwa uma mubukoro athie mubukoro nemurugutio mo abonda bonda katuthinikite ni njira no yetu muno nuntu andaraca eno taoni sande ntegwetikia nginya na matu na bikibiki cia runi kagora muntu abirire no akamuka nini tayari muntu mwana terete utoro bwa kenda gachani eno agichugia kuringiraga kiumia kithiru karabatie gutwika kuri muntu wagwire bo na akua eta kwa Mr. Njogu kwogu ne bantu very dangerous ukathia urungu rwa karabatinu irebo thainu ne ngwechi yonthe kwogu anytime mbura nwe kendere ogu baba mbare ya mubukuru weguru na kirubia utengari kabeto gaka na bikibiki kwina thina nene muno ya ndaraca eno orende ne tuthikite muntu na gwile ndaracani na akua na ndaraca eno yale nene muno kithiete kithilaga na nimba tukunkinya gatagate buria tutemeripea turi akari na ringi nkarigwa tukameripea nike na thirikari elebo kigitwe kiri kinyamara kinene kinya kiri utongoria ba factory no yakawa nyuma ya mugu kwaraga kiwandani kyawo na ngurukinkari cha ukamata majani kwa gabantu au kurukira kawa antiko na kuandika nuntu minanda yonde mitwa ni gwicho warunji wanakawa itokamata kaina lunji ndacha ndio kumba na ndemere na mbale eguru yu anangalite kwa nago ikogendera bariuga ibaringite ripoti kiri thirikari ya county ende gutire tagari ya thirikari nu ejukitie nitucite ana thirikari nuntu karabatimo bala ni ciakuire na cia twarwa kwogu nina ringire thirikari ripoti ya county na mirati bantu baba bakathuka twacoka tukerwa karagita ga county ni kathuku anga spare parts iletwe importwe iletwe kama kule ukombola niki mace matuthondekera nwale tuga antu magakua nwale tukathikana nikenda masa kana mwetelete nikenda tuko cia ithurano ikubeberia musa mulomba kula na ndaraca na barabara eno mweshimiwa wetu umwe tore twathurire re MCA tweta kwa mweshimiwa kiriko tukumuromba au twaigire obisi arute obisi ora acha tuthondekere njira na yetu nonto njira na yetu kuma tumuthure tutana mona nginya thiete na njira ogu agacharengo turinga ciaca no mantu meto batongeretwe imutongoria wa Mbembe Nterino Barbara Kendi barenda utongoria bo thirikari ya county ya Tharaka Nithi bobarugurire Calvertino na babathondekere ndagacha ino bwega kenda itathina ruji bati wa kinyamarani ya kwaga bantu akuringira nengoria thirikari ndio mo wa thirikari na nio ndingite ripoti tafadhali ni mageria muno mace maruthe bantu baba mbere yantu matera maisha bo na kaba twakirwe ndaraca within the shortest time nuntu tutiomba kubira kawa tutiomba kubithi thokoni ndakaino cia mbura itiomba kuthukuma nuntu ino kethiite Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshman.